fiti ni asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe for any adophonum. Bema obibia akwaba ede eba too much GH so gano wahala jumedi ena weni egusu a woshe na musonfo muniaba epesikapa ena mutimini na ebusia arawosama ene de ababeto yapono so se de mamuni na watwetwem yenya nti yese abranti ani din ede eye genius kadunguri adodo na ni se eye ginimbi a wohnya ne nkwanhie wo kwasia de bi ewo eye Harare empatamo ewo no matches over speed na ode ni Rolls Royce ekono ekoko pim eye edua bi a chese man kwanhia kesiesi ya wo numom de busuafo hwefo anase wo motimi ehun no ntem no etimi yi no na so ka wo mo na maka ewo akire no wo mo entimi anyi wo mo achese jam eto ka ni mo ehye eye wo mo adwurobe enom ena de chese abusuafo ebie eye ne willa wo draft ye edito wananka wo be sign on the 9th of November enumo no na chese de no Andrew na chese o share ne nkwanhie wo mabie eye ensem no eso na abusua wo mo bie mu no se de eye abusuafo no de atudwa no wo mo bre ahoyie papa se wo mo nim sanka wo mo ba be ma etimi anya ajapade wo mo ba be ma etimi ayede ayadwumaden abre ni moja ani etimi ayadwuma anya sika asisi adan atotokas na wo mo nim se ajapade de anya bia ne ex wife krampo ene bianko wo benya ana se nunua baabi ene benya ana ebia ne ba wo no ene benya na se na wofo a wo mo ewo no ba wiase ena ebia anka wo mo eye ajapade ne ebekwa akososo wo mo eso na so mu bie eye wo ni mu no na chese ade no a wo metwe fufuo na so ato eye emosia emu all because of say we no enya ade se chese ebi ekoma abusuani bia ketekete mpo ebi anko amfa ama no na papa wo de ensam no etu edwa echire mu na chese ne bano draft wo se de di kan na on the 9th of November and anko be sign enso de na Andrew ema wo hia ne nkwanhie wo na ensam no emu no wa ma eye abusuafo ate ase sem wo no ope eye all white party a chese ne o mu be ye ewo na eye no ase eye efiada ene ne memenda where sa ena wo twiro ye ewo mu na apart from so o ma ye sa all white party na chese ye enije ono mo be di ame na wo mo so ebeba be jam no ewie no ye ne cars a wo to ye expensive cars ni nyina no enya de so obi a emfa entinem dabi wana nipa da se ni antam ka ne se wo tinem say any busheni say any yonko cars no expensive cars no wo mo enton na wo mo enton fanya de ya wo mo enton na wo mo fa ema eye enyanka eni eye enisia ebusia for anso ha wo to aso ebie ma na chese ne dan a wo si edi esi honom no edan no wo mo dan ni hotel denti na wo pen say ye hotel wo di nchiremu kan ho na chese ni nchiremu nyina ene sem se si a won kan eye atiasefo eho anase bedroom rebi na won kan atiasefo ho no edan no wo mo di hotel as wo bi aba na wo ba be demu a ebe kai eye potemofo anasem wo man no ese abrantie bi baya na efre ni nipa sumasi anase wo benten wo benya sika wo bedi yie obedi dem e ma chese wo ma obiara ensusu eni giye ewo ni sika no wanya no emu enti nipa ne danko ade a eye dia still na ne din ebekoso atena eye wo man no emu eno nko ansa nso honum eye ne ntade a watoto se no mo amunim se sikafo wo mo eye entade na wo mo hye wo mo ntade atimu se sika kasa wo mo ho eno nso so a eni kwase ni nuanom wo bi atam ntade ni bi hye entade o denyo ade a wo de aka no ho de won fa nka no ho ma obi a emfa eye ne nsa enka na emom dan na wo besie no wo sie no wie ye na ne mo aboa nyoma na no se nye wardrop mo se ye dan mu mo wo mo mpe eye bia ye baabi na ne mo mfa ni nyina ngu ho no mo mpagya entum eno ene na koma so ade a chese wo pese awofo ene eye na dofo no wo mo enye emfa emma no na wo de nsem we bie
so ana say nsem we beto eye abonte na Ghana for say da bi o abrante no bibia ye okay bibia ye boko da bi oye sure pa say wo try eye nsem na nani da ho ana papa no na ahyeda ede eye nsem no etu eye eja ede ama Ghana for nyina ehunu say na wo pe ede ache na abusua so obi nim say papa no na atwra di bo say eye ne ba no na chese wo twro ye ede to honum say de wo ka no say eye ginimbi wo no na chese wo draft ade ne to no wo bi entimi enchem na say wo bi a wanya sika edru sampepe so waji wudin a wo bi enim wo mpotam no wo mantwe a wote eso na say owo baba befaw na anase se wo de wanya usika na ede enim se sika fo de wo mu ewu a ejapade ho ekokoye apre ejapade ho ekokoye menteme ho asi ebi enti se wo draft eye goal ede ato ho no mu a na ensem we na wo twere de atum se yenya all white party ma because o tiase no wo di kama wo mo tiase se wo de wonya small boy wo ye big boy enti bibia anya big na se no krampo no mbe ya ma wo mpa se wo dan a we se yefanye hotel Workers mo bi antinem yanton enfa manyanka ene wusie no pode yete ase eden a wo msusu hia bi mobrofo na se won taade a watoto wo expensive clothes a watoto se wo se yenhye no da ye besie wo no ye ma de enche so yenhye taade ni enyina no ero na tesama dodo na ente ase se we crampo indications we e kire se abrante no ni sika no enye sika pa the watching and some or dear to Jawa drafted there to her pa edim. Say no crest or try ye edit to and son a wo pa dear and a brantiano, Nisicano, and Yesicapa in the Sabusia for and him dear ye edema one more and yan said the why no what kind of pepe all those one sign a comrade when ya say ye Juma because Nippon signature elsewhere and a name say ye de Juma now so one sign crampono ye nyoma wakano emo wo say sikano one for kwan paso ene nya ye one for kwan paso ena ede chichire ne dan ne kasa oto ye ni nyina disi wo enti wo mo emfanche mo obi amfa bibia enka eye ne ho na abusua sa wo benya brabo wo betina se adide na efe wo busuafo a wo bewo wo mo no ana wo mo bewo sorry wo busuafo wo mo wo no so mo ntimi nya fa so de papa bia emfa emfiri wo so na eye ejapade a wanya kwapo no ebekwa akoba se enya de se pimpo ebi betimi akomo nche ne nyina ebe ye chese mo bi nan dia enya na wo pre wo ho ekokonye sika emfiri eye kwan paso sa ede ye de wenya asua de mfa mabunu na wo nu se kwantia wo hoyi eye muso na senkenya kwantia ena wo fa so aminji di se obe draft sa go we ede ato eye eho no ebusiafo wuti abrante ni wo ya de na betimi aka fa ho for doing share break it will too much GH your comment section like your videos now share all the social media platforms follow him our your IG page and your Twitter page so too much GH _ Facebook too much GH meeting at the Equiastica that's ne yebusanishin too much GH we did akose Japan e brebi am bese me TV me hwe too much GH the move for almost sports and as entertainment the move for mo koso show mo no ni baji de bia me da ma say love you too much GH we boy what shout out to your fans and everybody who is watching too much GH me dey Isaac Odwampo obetun afem the great tempo mbrenbren won me kan woni hwe too much GH too much GH mo ye too much na me so me ye am fire too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching too much GH and you'll get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching too much GH. It's the best. Keep watching too much GH.